درود بینندگان گرامی، نشر نخستین روزنامه مسابقه دوچرخران است که امسال در قلب تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. ما این مسابقه را همراه همکارم فردوس کریمزاد کشاده آغاز می‌کنیم. باید گفت که در این مسابقه 27 دولت و زیاده از 400 ورزشگر اشتراک می‌نمایند. ما را پیگیر باشید. در روز یکم چمپیونات آسیا به ولاماراتون در شهرها و ولاماراتون پارالیمپیک 25 مارس دایر شد. 7 دسته را میان مردان عبارت از 4 ورزشگری از هر کشور و مثل قزاقستان، مغولستان، ایران، ازبکستان، اندونزیا، هندوستان و عراق در سبقت‌های 24 کیلومتری به هم آورد. گروه اجاده تلویزیون ورزش هیئت اشتراکچیان را از صبح بروقت پیگیری نموده دایر به آمادگیشان به این مسابقه با نفوذ صحبت‌های کوتاه انجام داد. پیش از آغاز گشتن مسابقه دوچرخرانی ما هم صحبت می‌شویم با ورزشکاران تا از حالت آماده باششان معلومات بگیریم. Спасибо за гостеприимство. Таджикистан очень нас принял, очень тепло, классная погода. Участвую в чемпионате Азии 12 раз. В этот раз велоспорт больше популярности приобретает в Азии, не только Азии, у нас в Центральной Азии. И в этот год Таджикистан принял сделать чемпионат Азии у себя дома. Но это классное мероприятие, большой турнир для стран Азии. Не только Азии, но для всего мира, потому что сейчас в мире такой разговор, Таджикистан принимает континентальный чемпионат. Сейчас, наверное, 15 градусов, 17 градусов, это очень благоприятно для велоспорта, потому что если 30 градусная жара будет, это очень жарко. Если меньше 10, вот это уже прохладно. Мы же соседи, у нас страны в жарком климате находятся, и мы большой плюс для нас, думаю. ما تو رشته تیم تایم تریل تیمی 4 ورزشکار داریم، ولی تو رشته‌های دیگه نفر داریم. یعنی الان امروز 4 نفر پسرامونن، 4 نفر دخترامونن که 2 ساعت دیگه است. حالا تیممون هم تیم خوبیه، همیشه تو این ماده جزو بهترین ها بودیم تو آسیا. هر 4 تا با همن اینجا 4 نفر امروز با هم از خط باید شن و مدال میگیریم. حالا رنگ مدال معلوم نیست ولی مداله. ما همیشه تو این ماده تو این رشته تو آسیا بهترینیم. ما قزاق‌ها واقعا مردم تاجیک خیلی خونگرمن، خیلی مهربان و مهمان نوازن. البته ایرانی‌ها هم همینجوری هستن. کشور خوب، قشنگ، خیلی بکر و زیبا. I'm very happy because хушҳол ҳастам ки ин рӯз мо дар ин мусобиқаи бонуфуз иштирок мекунем. дар мавриди омодагиямон агар ҳарф занем, ростии пандемияи ҳамагири коронавирус ба баъзе аз нақшаҳои мо зарба зад ва варзишгарони мо анқариб 2 сол натавонистанд ба дучархаронӣ машғул шаванд. ягона роҳи тамрин кардан дар соли 2020 барои мо ин машқҳои фосилавӣ буданд ки мо ҳар рӯз дар алоқа будем ва тамринҳои дастпарварони худро бо ҳамин тарз идома медодем. дар охир сипосгузории худро ба мутассидиёни мусобиқа мерасонам ки чунин муҳити созгорро барои мо фароҳам оварданд. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. аксари иштирокчиёни мусобиқа бар он назар буданд ки фазо ва муҳити тоҷикистон барои гузарондани чунин як мусобиқа мусоиду мувофиқ ва айни муддаост. аксари иштирокчиён бештар аз меҳмоннавозии мардуми тоҷик мегуфтанд ва васфи табиати дилфиребаш мекарданд. ما اردو اولی که داشتیم اردو توی کردستان عراق بوده. کردستان عراق اتفاقا به مراتب سردتر از اینجاست. الان امروز هوا خیلی خوبه نسبت به جایی که ما تمرین کردیم، ولی سطح ارتفاع و مسیرها دقیقاً با مسیرهایی که شما انتخاب کردید یکیه. امیدوارم ما اردو خیلی کمی داشتیم، زمان کوتاهی داشتیم برای آمادگی، ولی امیدوارم در آینده بسیار بسیار ورزشکارای ما بهتر از این باشن و میشن.
امیدوارم بتونیم آمادگی خوبی داشته باشیم، این مسابقات هم خوب به پایان برسونه. Good morning everybody. субҳ ба хайр. мо омодагӣ дида истодаем ба мусобиқаи аввалини имрӯза. кумитаи тадорукот хуб кӯшиш карданд то чорабинии имрӯза дар сатҳи аъло баргузор гардад. шаҳри душанбе бо ин зебогиҳояш ба ман писанд омад. мо хурсанд ҳастем ки дар ин чорабинӣ иштирок мекунем. мо аз ин мусобиқа дастоварди назаррасро интизорем. ҳавои имрӯза барои дучархаронӣ хеле хуб аст. Regarding preparation, дастаи мунтахаби мо омодагӣ хуб дидааст ва мо бар он боварем ки Навин ҷон дар ҳайати мунтахаби мо имкон дорад то соҳиби ҷойи намоён гардад. сабқат бароямон мушкил буд, хусусан баромадани масори қуллаҳамсон. қуввати зиёди варзишгарон масраф гардид. дастпарваронам 2 моҳ барои чорабинии мазкур омодагӣ диданд то натиҷаи беҳтаре нишон диҳанд. рақобати варзишгарон сараввал байни мардон оғоз гардид. хатти ҳаракати дучархаронон аз майдони дӯстӣ оғоз гардид. طبق نتیجه سبقت‌های دستوی میان مردان منتخب کشور قزاقستان با نشان دادن 26 دقیقه و 48 ثانیه سزاوار زینه اول شده، منتخب مغولستان با کمبودی بیش از 10 دقیقه از قزاقستان در زینه دوم قرار گرفت. شامل سگانه بهترین ها باشد دوچرخرانان از جمهوری اسلامی ایران با نشان داد 28 دقیقه و 48 ثانیه به مرا رسیدند. Очень приятно здесь находиться. Очень красивый город, хорошая организация, очень много сильных команд, соперников. Мы всегда к этому старту относимся со 100% боевой готовностью, потому что это наш самый главный старт для Казахстана, это азиатский чемпионат. И мы относимся к нему с особой важностью. Трасса была не самая простая, готовились, старались, показали максимум. خوشحال‌ترم از این هستم که دست پر برگشتیم و با مدال برنز از اینجا برمیگردیم ایران و یه خاطره خوبی برای من شد، برای من و همه ایرانیایی که توی تاجیکستان اومدیم مسابقه. در سبقت‌های دستوی 24 کیلومتره میان بانوان که همگی با اشتراک 4 دسته از زمره ازبکستان، قزاقستان، ایران و ویتنام جریان گرفت، چهارگانه ازبکستانی با نشان دادن 32 دقیقه و 14 ثانیه اولین شده به مرا رسیدند و بانوان قزاق باشد 10 ثانیه به پیروزی کمی کرد و این تیم در زینه دوم قرار گرفت. دارنده مدال های برنجی سبقت های دستوی بانوان باشد چهارگانه بانوان ایران با نشان دادن 35 دقیقه و 20 ثانیه گردیدند. Здравствуйте, меня зовут Кускова Янина. Мы приехали на чемпионат Азии за золотыми медалями, и сегодня это наше первое золото. Таджикистан мне очень понравился, тут так же красиво, как и в Ташкенте. В Душанбе организаторы организовали все на высшем уровне, все было классно, люди все добрые, гостеприимные, и мне все нравится. بعداً مسابقه در مسافه 15 کیلومتر میان پارالیمپیچیان یعنی نفران امکاناتشان محدود ادامه یافت. در این نمود میان مردان میبایست 5 جفت اشتراک نماید، ولی یک جفت نمایندگان تاجیکستان به رقابت همراه نشدند. به جز نمایندگان میهن در این رقابت ها میان مردان 2 جفت از کشور تایلند، 1 جفت از قزاقستان و 1 جفت دیگر از تاجیکستان اشتراک نمودند. میان مردان زینه اول و دوم را نمایندگان تایلند کسب کردند. آنها مسافه پیش بینی شده را در 20 دقیقه و 23 ثانیه طی نمودند. جفت دیگر نمایندگان تایلند با تفاوت 50 ثانیه سزاوار زینه دوم گشت. مقامدار زینه سوم سبقت‌های 15 کیلومتره باشد با نشانداد 22 دقیقه و 8 ثانیه به ورزشگر قزاق سیجان کنجگول و قادیروف مخت مشرف گردید. نمایندگان کشور ما غیرتشاه گلمحمدov و سیاوش الیاسov با تفاوت نهایت زیاد زینه آخرین را صاحب گردیدند. در میان بانوان باشد تنها 2 جفتی پارالیمپیچیان اشتراک نمودند که هر دویشان هم نمایندگان کشور تایلند می باشند.
мақоми аввалро ретсками рангарунг ва нафам типван бо натиҷаи нишондодаи 24 дақиқаю 13 сония ва зинаи дуюмро емин васана ва кастонгун канайр бо тафовути начандон зиёд медалҳои нуқраи мусобиқаро ба гардан овехтанд. бояд қай намуд ки дар миёни параолимпичиён нишондоди варзишгарони кишвари Таиланд хело дурахшон буд. баъдан дар миёни варзишгарон имконатшон маҳдуд ки дар бахшҳои алоҳида ва ё ҳамон зергурӯҳҳо миёни варзишгарони имконатшон маҳдуд мақомҳои ифтихориро касб карданд, ҷоизаҳо супорида шуд. дар бахши К1 намояндаи Таиланд соҳиби медали тиллоҳ гардид. дар ин бахш ба ҷуз намояндаи Таиланд дигар ягон иштирокчӣ набуд. дар бахши К2 бошад мақомҳои ифтихориро ҳама варзишгарони Узбекистон соҳиб шуданд. дар категорияи КС бошад ки танҳо як варзишгар аз Узбекистон Авазхон Палвонов иштирок карда буд, бо медали тиллоҳ қадрдонӣ карда шуд. медали тиллоҳро ба Авазхон меҳмони фахрии чемпионат Александр Винокуров, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 2012 дар ҳайати дастави бо тими миллии Қазоқистон тақдим намуд. дар бахши К4 бошад Салим Ҷумъа ва Ҷамис Тайб аз Аморати Муттаҳидаи Араб ба гирифтани 2 мақоми ифтихорӣ даст ёфтанд. дар категорияи К5 мақоми сеюмро намояндагони Аморати Муттаҳидаи Араб зинаи дуюмро варзишгари Узбекистон ва мақоми нахустинро намояндаи Эрон Маҳдӣ Муҳаммади Соҳиб ба даст овард. баъдан ҷоизаҳоро ба категорияи гуногун миёни бонувон тақдим карда шуд. дар категорияи К3 ки ҳамагӣ 2 иштирокчӣ буд, як нафар аз Ҳиндустон ва нафари дигар аз Узбекистон бо гирифтани мақоми аввал ва дуввум даст ёфтанд. дар маросими ҷоизасупорӣ намояндаи Узбекистон ҳузур наовард ва медали тиллоро ба варзишгари Аморати Муттаҳидаи Араб тақдим карданд. дар категорияи К4 ки ҳамагӣ 2 варзишгар буд, мақомҳои аввал ва дуввумро соҳиб гардиданд. мақоми аввалро намояндаи Узбекистон гирифт, зинаи дуввумро бошад варзишгари Ҳиндустон ба худ тахассус дод. медалҳоро ба ҷоизадорон котиби генералии Конфедератсияи велосипедронии Осиё Онкар Синх эҳдо намуд. шояд баъзе аз тамошобинон бар он ақидаанд ки чаро дар баъзе аз категорияҳо 1 ва 2 нафар ба минбари ифтихорӣ мебароянд, чунки шумораи иштирокчиён миёни варзишгарон имконатшон маҳдуд нисбатан камтар мебошад. дар рақобатҳои пойгаи велосипедронии сечарха бахши Т1 Саидҷаббор Дадахонов мақоми дуюм ва Азизхон Отахоҷаев ба гирифтани медали тиллои ин категория мушарраф шуданд. ҳар дуи ин варзишгар намояндагони Узбекистон мебошад. дар категорияи Т2 Баҳодур Одинаев аз Узбекистон медали тиллоро ба кишвараш бурд. мақоми дуюмро намояндаи Таиланд касб кард. дар бахши рақобатҳои велосипедрони серчархаи Т2 Одина Ҳамроева аз Узбекистон ягона иштирокчӣ буд ва бидуни шак медали тиллоро соҳиб шуд. дар рақобатҳо дар бахши H2 яъне варзишгароне ки дар мусобиқа аз аробачаи маъюбӣ истифода бурданд, намояндаи Таиланд сазовори ҷои аввал гардид. дар бахши К4 Ҷумъа Солим Ҷейсим Таиб аз Аморати Муттаҳидаи Араб ба гирифтани 2 мақоми ифтихорӣ даст ёфтанд. зикр бояд намуд ки дар рақобатҳо миёни варзишгарони имконатшон маҳдуд намояндагони Узбекистон ва Таиланд бештар медалҳоро соҳиб гардиданд. бояд қайд намуд ки ба ҳамаи варзишгарон ба ҷуз аз медалу ифтихорнома тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда шуд, ки ин тӯҳфаҳо инъикосгари фарҳангу тамаддуни миллии кӯҳанбунёди тоҷик мебошад. ҳамчунин аз тарафи Кумитаи тадорукот ба ҷоизадорони медали тилло пироҳанҳои қаҳрамонӣ ҳадя карда мешавад. ҳамин тавр рӯзи аввали рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба дучархаронӣ ба анҷом расид.